Kola dewek requestnya Nonok Zian. Semoga terhibur buat Syakar. Jujur tak akui ning ati kadang nakoni seketipe mata liwat ngurat rasa undang gawe larang padang ning tengah wengi ingat waktu madu kasmaran ning ati sing tak emani sing tak sayangi teganya kete nglelara angeti Kawame sembahe bagian delaraga nutup diri sengit mendem mingkem cangkem madep rai melek mata sungkan mendem nafsu tekerem tegawa mesem ya mamas kaya sing dialami jenengan semangat buat sawadon sing sabar sing kuat pondasine ya ujian sareng mamas nanti senajan pernah manis barengan tibang paite dewe-dewean beli cukup karo maaf alasan cuma hilap pengen balen kaya pengen keliwat nutup diri sengit mendem mingkem cangkem madep rai melek mata sungkan mandeng lara kekerem tegawa mesem Los Jor
sengit mendem mi kencang